Ki Khubor Ka Bate Se TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, Minwan Ramangi, Hakerdob Ying Jongpi. KF Pata Society is joined Hills District, Hakat Santrik Urusau, Arajar Posau, Glasnok Tilang, but Kaperthe Benrake a worldwide gain safety day, but Pinsmo Tho, Yagajing Kong San Jong Ding Do Li Hapengi Pait Ba. Yagajing along Lapinlong office to recome KF Pata Society, Kawaran Hadikya, West Halokapang celebrating abilities and advocating access for person with visually impairment. Kajing semua bukong san jongan kesngi kalau menpensyai syakipat ba ban pediang ikibam imat ban ayah kejuk keburom hake imlang kesalang ni haki nuki la de shimbenta. Funding that if it is kept will read all this. आप companies का भी research कर लेना. There are many social enterprises that keep organizing such trainings and all. So maybe we can get in contact. If you are not able to, you just list down the companies. We'll give them a call. We'll pursue them on our own ends. And we'll try to arrange something. Then have a skill sets ready of each of the persons here. That what work they do already. For example, if they are doing tailoring, then maybe we can expand it. Maybe we can add some design into it. Some designers can come over here and they can tell maybe. So some value addition can take place. And with the tailoring that they do, what do you do with that? Where do you sell it or what do you do with it? We used to sell it. Anyone will come here, we used to sell all the things that we do not through tailoring. So when did you last sell? We last month only sell. We sell it to a friend who visited or something. Yeah. Okay. So yeah, exactly. So that is a market potential. Yeah. So maybe we can add some value into that, some design component, so that the price of the products increase and as a result their incomes will increase. And then we can do more things with that. So the point is that you submit the proposal, whatever is in your hand, and then we will try to facilitate the same. Okay. And I'm so grateful that you found this society and found so many diamond people. They are full of gems, and the society will change. The society is always resistant towards a new thing that comes, but it's okay. It's our job to make them realize that these are noble people and they are gems. So don't ever doubt yourself. Okay, we are there. Yes, sir. Okay. If I heard many other people will say like you, then maybe I will be so proud when I go on the street. Yes, But this is I heard from you. This is my first like this. there are numerous kind people words. like me, and with an open I heart, don't who need would that. like to assist. Yeah. And okay, I'm so sorry that you did not meet them up till now, but yes, we will create that opportunity so that you meet. Yes. Okay. And I would also like to see what kind of tailoring setup and music setup is there. Okay. Let's go. Tahani por nagaliang yung I kamu ka we naga organization ko da cha khut siang bha maka wakhut naka epatha society I wani naka sing ko pertika blind lead trust ko em office ta sa Shillong te hejinget heda cha khut I hejinget to wani ga sngi ka wa santri October ka wa jo celebrate how steluk ke perthai hejing eto wo rakhai lani wo tipmit ya uni ute uni khud imut udeng dokle mo da khasi lani lagi penar tempat ong ideng chlule na jan te mut hejing le bentau wo celebrate ya gani kasngi I mut Chemi wato wa cheni cha thanyong I dang boni ki perlok ki wong putip khamtam hari jain tia te chemi modwa mod em kam haule igni ga awareness program te ne te kadaw modwa kat kami mani long ngale da jit o lai chini jing skiat mod em ki program wo cha khut cha NIT tang wa sia to wato ne to
daman kam ga sngi kha yang igi bro ko em jing duna ha chitlup ke perthai to wa da khai i longban ne ga sngi mut wada tip mit ye i chini perthai da snyao koridor mut adu kata wet wai wa snyao sorong gong wi snyao me charang ban ne sngi to wa mut wa yo celebrate ini thao wa em hani ha is Giant Hills longba hapo ka jing yalam yung pastor wato managing director yung gini ka Epatha Society dan wato le nong chem yung gini ka society te i nagaliang yung organization yung i panpaw le ketika jing siango ko kro limtaw pastor le ni kip khamtam yung SDO wa one man pelut por wa i han la da man ga small event re hai hisnya man kejing koridor yang kato haduk kata te longba kan ke khubor kwa le bu pathai seki paralok lane chaka imlang salang yang i wala da dayu pi menilini chakmat mot ununu wara yang ni ute to geni to identity yang lane yang ka mau ni ding duk le ong mot yang ni mot manu ute udak yang ke sembal yang i wa i man ga identity yang i le ni ga jingtit mit ya i wa manu le perlok wa chania tam le ni ka mong maker ne manu le ka khmat yang i ka wa i mot mho do i o mot hap em kam i o kat chawalai ten ne ga sngi mot na kaleng yang i kam ga wi na ka organization le wa le salute ya ki chawaro kini ki visually impaired citizens la to haka jela la ni to haka ri wa lomba kenika sngi kwa amot salute ye gitu ki jingkre chitom gi yang pi ni minta gitu ki jing la to hagi kre ka ki la ni la to haka contribution chaka imlang salang la ni chaka community yang ile mod wa kwa le salute la ni e kublai wa kublai chibon ye wa da kre chitom na do kipor gua menchwa ado kate lese ka moda jutip ki woro nadu ipor yang ke helen kala hadu kate mut tipmit iye gani ke sngi ke wa man ke sngi ko karpang tam ne betayong iki bro ke em jing tuna kit khot met ki ong ki visually impaired lani kamnu ong de penar le tip hero ong sar tip kamnu ong wadok khmat namare ong wom snamit na jan temut amte de geliang yonga temut ngasnya man han la man go small event le kamu orang aja ndrei kecing snyap kro le ni kecing snyap komen do te kate mot wada yo ye cimenta ni kesngi mot wa nganga je le mot keni kubor man keni kecing ye chem go yang ini mot wa mem man go do ukut go do mentu wadang ye krelang ju ini ni na kepor ni cekmat ni benta wo pan bah ni benta wo serdep ye keni ka kam ngam yang i ki bru em jing tuna hawaro ki liang mot pon ha ki te ki jing tuna ha po ka thain ke jala ge yang i pon hala na do ki te ka komada ong tani mot ki te ki la la he klam chpang ga transportation employment opportunities la ne la da ya klam chpang kini ki economic ne ki wo pair le education modang chemi man ngakat kami jing lalu ti yo nga mod yo mod em mod ke jing duna hawaro ki liang emi te ke jing deko mod hawaro ki liang ho kadaw ye ko sarkar ne kadaw ye nu ndrei nga chem to te ke jing duna tang wa mod ho ke sarkar le chemi i to perchang ki le tang wa em roi hadu katte te mod wa let's say ne ki jing bon kam yong ki le ne ki jing mo ka kam yang ki ko miu tip le ne ko miu patai lupa tapi man kwa man pen siau mot long ba ne ka sngi mot wa lada i le mot khen ki i mot kam ki te ki bru le ne ki te ka kinong chong chnong ki ri ko pura ko wada khao mau pun bei hi yang i ha kani ka thai yang i mot wa khen ye i le kam ki khon yang pi kayaknya ile kam gi payu paragi yang pi egikti yang pi wo spadot i hagikti yang pi khnang wo yutani i chejrong khnang wo wa ile
yo bentai hagi nu bentar le ni ada kelam haga lain wa pero per mud wa kwa e manu pathai le ni kerpat le ni apil lada hawaro hi ka jela le ni chawaro hi ki districts administrations le ni wo chimpi kam ga wina to gani le man kam ga bentai yong pi le ni ka kamram yong pi le ni ka jingkit kle ga yong pi ko wo chimpi mon wo yarap hi wo putin len ti pi le ni wo kodau lu ti pi mud kamon nu le jinga to wo kui wo pen kui ne menta ke jing im go bahagi yong le ni wo ye ni hala jong ki kejat le ni wo kamai jak po hedala de kam man lang ki wi ne bah wa chang tho wo to jala yong ong ki mod inclusive focus bahagi ne menta kate ngam so erutip aw to hadu kat nu kate ke jing focus yong ko mem chem aw to hadu kat nu sekian mon fokus sekian kate ke inclusive Ndrei ong ay kate mod inclusive in documentation. Tem ong kono ay sarkar na inu te mod ndrei nga kadaw kat kam jing chem kam i te gibru ki wa mat le ni wa to kho. Ni ba jo ong gi tang ki te ko mat ki te hi bu syang tho le. Ndrei de wo pai pi bicara pi na jrom ya pher. De wa mat pi dalade hado. Te mod karagam te man sabha to up to snyawi kam da ong hinne ndre ile mod kam kulari pi te man wa kwa hi wan ra I met I ha kwa hi mod wan ra I hi wan ra o tip wa kinu kita gijing yong I kamon solve gi I hi warap sang kham ba I te kam yong I mod kamon wan ra I te ka jing ha jing met te kasngi ka khasan tarip ko jo celebrate hastul ku perthai kam awesen te longba ni sgi mod wish cha waro ki nong chong chnong yang ni ka thain yang ni ka East Jaintia Hills district wa bukan mo yang ni ka sni buram ni ki perlok yang I hawa chempi chawalai chawan hagliti ki sungkeng lani kamada ong ne hawa ya kariya motor le ya dapai ki khmat ham ya kamaya tandep klem pai klem no bon sen ju yo pi tara pi ki perlok yang I bon sen ju yo pi ki ken yang ki hawalai haluti bypass pi ki ken yang ki ketu mod man kam gawi ni sebentar wa to wa la yuk kin yang I kam da put pi te khmat yang I te ngai jan pi da sa tho pi te la da put wi ne ki khmat yang pi perlu khmat yang pi le se kam nuksa teman boy sa tho pi kat hadu kat nu thot teman karagam teman sa bhai kre lang wi sa bhai tan rong lem wi hawa chen pi chalu ti chasun ken kli ye am kam nem am kam jing rap kete to kamram yang pi kam gi nong chong chnong la da champi inu benta la ne yo pi wathut walai hagaluti suke nyong I kli em kam jing rap imam imam te ne ba ka lew ong gam te bon perlo yang I cheni nong manda yi gam tu manda yo gi gam tu te manier khai gitu ngi andai pa utai yu rai tai thla kam te kam ni na sa to mon ngam am kwa sia te bot kwa aman wo korpat ye pi mot hawayo pi kam te sampha e gi ti kemon ti diang yang pi dewa kli pi I wa hai tu em kam jing rap nam emimo le se bom em kam le la ne boy mot hawa gai pi I de mot wonong kong de mot klam chwai I khnang yu ti pi yi gi le se boy yi pi introduce hey nga porti kam te kete de mot khna tang I first name ne mo piang de mot hey mot irap pi em kam nam em kam jing rap nuksa kam te mot hagate garukom man ugai pi I mut untuk man krup kol mar ale ni ba em ting perlo yo I man krup kol mar ki mut khngiat ki tengi kham tam ni kan thai mut tengi please te gar am te man wa hai wa kalam dei kalam chwa man em inu mut ko kwa yarap tangwa yarap tem hoga boy ting mut all da kam nu boy te jia kam te boy kam te ya kalam da garukom ya kalam hidanu ngai jan dia nya tho bai khmat em yoi rem to ong man wa telep I mo di chapeng je mo berkat sa tho I thik ne kam phi hi wo bon walang dan reman em kam I te jing yarap yong phi mo na ga por cha por kham tam ga jing lai luti lai sken yong hi chabar no mo tang chi bon ma hoi chabar kam cha Bangalore kam cha Delhi dan itu ki South Indian situ I thai mo la de klam phi mo ki bru mo man alot bhagi mut man gi kibru ki wa chimkhia bhai kam yong I le ne na to ko idaw te waro wa jia to wa chimkhia government
một wahim wa em ke government ke jingkit khle ni bahak kan usah im phim tu nga em chisen walai lai meeting no te em ye chem ye chong ngam tu mana de meeting ye chong para em jing duna te van gi bru kupun bo de e coffee e de cha e de boy sao ong man meeting ine te mo tang na tele mo de yu bi man wo to ke jing ye pher lada kelam bi ha ganu lada kelam ay luti la ken le mo ki bru ri tu ro mo da man ready gi ra no hinu por em kam te ki lada panat bi jing rap em kam jing rap ku de ready ba unu sa mo da man aware ni ki untuk kam sini mo da tay man da irap man pan jing rap le mo suki kiau na da kut kasih ini sa te man rela de kelam chawi non ki jelala ni ki state mo o mai not is na teman amte miu re ong mo da man mai tu ada joro re teman sini jelala yang i wet chawi teman rap yang hi tangwa mo kam sa South Indian je kam sa Bangalore se gi thau teman gi thau gu man develop teman biang ma kata ga kerukom response kerukom MG bro mun ke citizen itu buat MG jingkit klik ni betayong ila kenop sawang kita mut kam sa Bangalore mut apa Karnataka itu temut ke government kada bu ko kata rules wa haman lagi company ki betok gi wahap ni ki private sector sendiri ki departments ki oper mut depo ko mut hap M kita gi nong krek yang ki le ni employees ki yang ki mau mut hap M V na armut ki PWD situ ladam M temut kita man dari jauh percaya kita mut ki ye ki cak disqualify kamtam ni ki private sectors temut yo ki kata tok ko vi na man ko wasa suk tu situ man em kita cikit le re kam chini teman-teman yo ong pia kam te mari kerpat le mjia de kam te bethan teman siao ya te senre le hon lakat te le man kermeni mo wa mesti mo ka vi man wadau em kita ke jingkela dau em kita ke jing dong wanra wi kita ke jing kermen ka wa i man uyi uyo ite jing angnot ite jing kwa yong i mut khamtam let's say mesti ko wi man yo i new leaders nawar lada hawa chemi nga kam wi no wala luti bahaya yo bhau ya klam sekini ke office sarkar di studio ngacem mo tok gini ke all leaders kim sa thu hi res phang yong i ayo mut amte tenre gini wan ki new leaders ki wotok mut ki wan ha ki new generation kini utok young leaders mula lato aga government na lato hanu ginu MLA na BC la mut kirap sa fo ki khamba mut rap em ni kita ke jingsnya mut ya isa de regini ki wato wada he mudun tu wada jo bu ai ba kita ke politik si temut ngayo mut chem mi wong hadu kan no ite jingsnya tho yong ki teman khamtam gini ki perlok isa ni mut wa let's say teng yu kamu sarom gi kam ya kelam ya kana ni kamu sarom gi apusnya gi te isu yang gi mut karam teman lomba ka teman ya iman wan ra jing dan wan ra jing na por pen double triple itu sa mut te rukom te to man kai chem yang aman te experience man wa juang gina teman wahe watit matang wa yu mut chem yang asnya to kam te tersebiliang le telah dapat pergi bru ki wana bar no ki bru ki wana bar mut ki wa kamong mut ki wam tok ki tre jelah ini ki rap sa thok ki kham ha ban ye ki ni tre jelah ne betai ka hok yong i ne benta ka jing em kam yong i ki man ki bru ki wa chempang man ki le ki bru ki wa man German sen ki wa snya thok ye jing yong ki wi ngana geleng yong ga Efata Society kamwa the Yubini organization ke program go watib kamka worldwide cane safety day the kajuk kajak kwa au mat phang hajing ta wa ni ga program na ni ga smi ya gani ga society da sedang ya kana do usnam arajar arpau he por covid penman go i wo sen ya gani ga society hadin wada ME kanrum kanram yuwa chemjing jing to wa kini ki bru ki wa man ki PWD ki wa tib lagi tin parang lani ko am cibenta dik tin penar ki wa duna department te penman go ya ki member yang ige society ki wa phai khmat sakam gini ki jai bru ki wa tho ige lat ki luti kam nu wa ya rap lani ki wa penyo ya kata go hok yang ki te sedang ia kini ke society kamu orang pin duduk nama raja arpau te hadin itu ada
Hak tu ki por nok bai da ki jingerap kam ukho kam ki kita ki blanken ai port lang nok ina society cha kini ki bro ki wa man visually impaired lan ni kita ki bro ki wa man totally disability te yu jingai I la daya rap I ki kam gini ban ki tiar dewa nok jingerap lan ni kita ki kam charity penju wa mut kini ki bro ki wa chem ya kam gini ki jing dang boni te jing chocho I wa chem gi te penman go I kam ke society ko wa berkhat devi bentah te penman go I le wo yo I ya gini ke building da ko is na bha secretary yang ka Efta society aga wo yo I wo sedang ya kini ki training center ki training center ini le ina do ka tailoring le ina ka benta ki PWD ijo ipor le man ko inclusive bo khnang ya ka bo man ko inclusive ha po yang kini ka center khnang wa kini ki society kamtam ha po yang ka jain ke hil la ni yu am specific cha sini support is jain ke hil wa iwa ki bru yang ka is jain ke hil wo tip ki wa ki bro ki wa jing na ha di department klem da thaw ya ki kategori le ne kita ki VI HI le ne kita ki LD mun MG ya kita jing wa kong san kita jing yung ki kamha MG wa ji wa sna tho ba MG wa ji sna tho ya jing yung ki te thaw khnang ya ni ka training center de man inclusive khnang wa de wa wan lang gi chibon he ni ki wa man ki biang wadam lani kita ki waduna hi department yo man friendly gi dewa man friendly ki ji ki wi sa thu wo yo ki wi parom ya khana ji ki tu ki wa biang ha ki department usna thu ya ke jing lani ya katai ka value yong ki PWD te sedang ya ke sentar lada kamu da MH ka cisnem tam katu sedang ya ke sentar te dabun le ki PWD kiwa dawan training hapo yung gani kesentar free of cost claim de jing suye ye ber contribute by na ki member de we no iga by membership ki yung chesen si banai wo penyo wo tho ki lat ki luti kam gi kenja kam gi kor la ne kam gi te gi gitar gi keyboard ki ro ki wa one trading le na ga bentaga music te perchang yu la da contribution mud wo penyo ya gini ki beru kham tam ki wa man PWD wo one training free of cost claim da su dan naga benta ki wo biang ki wadam him isu spa lanisan spa tengka naga ni bisa go yo isu spa lanisan spa tengka su isaki sagi nong hikai lani sagi tagi trainer ki wa hikai lani ki wa train ya gini ki bru ki yang go one training hapo yang kini ka sentar kini kisan spa yasna to baklabi lani su spa himi na ki wa biang ki wadam lembaga ni kapisa yi iwo manage naga benta gitiar yi u manage le naga benta ki baikari naga benta gitu ki PWD ki wawan cha ikai hapo yung kanika sentar